ISCOM की discussion time bu mieng tabi dewa khwai puno phu ai hak Pawan Rajkumar na ISCOM की माइकई दगी ताराम नोक्चरी ngasi gi khana nai jagadaba topic oina Prime Minister's Manipur visit haina ngasi India gi Prime Minister Shri Narendra Modi na pungja khara gi oina Manipur da lakpi ba sida akhoi kanago ma maikai khara dagi nungai ba phongdok pi bu yawi nakan khara amadagi awa pen daba nungai taw phongdok pi yawi matang asida akhoi gi National Major Congress Major Party oina leibiriba Congress amadi BJP gi spokesperson oina akhoi gi maru oiba thobu biriba spokesperson Tamo Moirangthem Asni Kumar online gi khuthang da ISCOM da lengsin bidon lere tamo bu tarang lokcheri aduga akhoi gi Congress Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson oibiriba Laitongbam Tilotama ise Tilotama su akhoi gi ISCOM da online khuthang da lengsin bidon lere ise bu taram na okcheri ahan boy nai Tamo Asni Kumar da ki hekta adum haujarake ngasi Prime Minister Narendra Modi na Shri Honorable Prime Minister Narendra Modi ne Imphal da pungja khara khaki laibasi akhoi gi kanagum kharana Manipur da COVID-19 gi case su khara henkalakpa adagi ami ama khak laitawagi case ama su laisalakpa adu madugi sarak asida akhoi ngasi gi Prime Minister gi lakpagi khongchat asisu tangai phadana senbirai aduga election su naksalak basigi matang sida lakpa oibanina Prime Minister na Imphal thongbiribasi akhoi gi election ga mari laina na lakpiribra mahak masamak BJP party da leiriba akhoi gi member amoina natraga BJP ki representative oina akhoi gi Imphal thongbirakpra natraga na akhoi gi NDA BJP led NDA government ki or India ki Bharat ki Prime Minister amoina akhoi gi Manipur ki developmental project ta karigumba khara phongdok pinaba mayam gi thogat pinana bagi thaudang amagi damakta Manipur da thongbirak pura habasi mayam gi wakhanda yam kanna khangning ba ma oi masi taw sigi matang da dong kitang samlamna amtang habiu ahan bagi wen inauna takpin do yam phajawani samna haragadi hoje covid ki potchidi hoje continuity adum leiri global environment ne paramase to wa togna koi phakre habenate aduma se content to ba ngomkre kara pebam phagle adu hoje omicron kari tharo pislai adu bu honorable Prime Minister na asilami Mr. Bharat ki Prime Minister amoina Manipur lakpiramani masida thadona political yo wafam di leite adubu Bharatiya Janata Party ma paidi maru leader amani na koi Bharatiya Janata Party bu ki members amadi bu nungsibiba mioi lising kya torokna taram opadu de koi wo pankre masidi se thadona mo pine leite adu maro lai jamorna development focus torga lakpane asme thamjek ado tawo ai marak sida ai nongtang palhuning ba wafam kharana ngasi Prime Minister gi speech ta khoi gi water gi haidi jal jiban mission gi matang da panbiriba adagi National Highway Project ta khoi gi panbiriba adagi akhoi gi handloom gi matang da panbiriba myam si aina amutang tamoda amutang remind ta woina amutang panjarake 8 December 2021 da Jal Shakti Ministry gi makha da 481 crore Jal Jiban Mission gi matang da announce to khrawa promises to amuk ngasi Prime Minister na amuk hanjan na haibiribra adagi amuksu National Highway Project ta khoi 4148 July 13 da akhoi Union Minister Nitin Gadkari na amuk panbigi ba Bharat Phase 2 gi matang da yawgi National Highway Project to amuksu amuk hanna panbiribra masi ngasi mana space da yawbiriba ngasi tawbiriba thabak asi akhoi gi anauba ka shu natabra natraga tangai phadana hojik election gi mangoina na laaga sigumba amas akhoi gi Manipur praja mayam gi mang da hairaga di election campaign natraga akhoi gi vote khomba da nungai na bagi phajaba promises mayam BJP gi mai oigadaba wasing oina thokani haibagi amu panbo oidora masi ahangba promise oina oidori ahamba natraga te masidi hanna formally tawrani habagi commitment do lebani formally matamda by process solution dana leba process solution le aduga maroina sabalo project maroiba
कोई थौबल वाटर ट्रीटमेंट की ट्रांसमिशन कोई इसिंग थौबल दाम की थौबल मटर दाम की सौरम मोइना पाइक्रो पोतो कंप्लीट ओरगा मयाम सिनरम बनी ngasi ado tamilong ya so water supply project amasu ngasi sinabiram bani tadon masida controversial itena tamjage ado national highway ki matang so netin gargari jinna tawani hana thamambani mak sanction toramde mara lama matamda the port formally sanction lo idana tender process lo idana bagi technical procedure me aldo shel matung formally honorable prime minister ngasi chata hundiram bani okay matang aswaisida akhoi ise tilotama dain hanjani si prime minister gi ngasi speech ta pan video promises me am si ise de akhoi gi kari wakhan leibi bagi promises ki honorable prime minister ngasi manipur da lakpiram basta panbiram ba promises si foundation stone that toramba singse sin especially oi tam ko ado atopa promises sing di mana hairamba ka thidopa hen badi oi ta ke balete dubu somewhere around 4.8 ki lakh crore ki khogi kenoma sanction to bigani haiba ma hainaba ma tai adu anyway amdo aphabani manipur gi damakta pibi rakani haibse khoi noji pami se thabak oi non thopirakpani khoi na khamjani di masigi khigi jal jeevan haidara masigi matangda isinggi miyam punamakta ising matam jana phanghanba ising surplus oina phanghanba hansi ising je moina claim tawri somewhere around 60% ising ji manipur gi praja sing di yauhalle haidana tangsi dei khoina paningi di maximum khigi hujik se thengmalle sine khoina haini na thabak se khar thengeba hojikta no na ngasi ngarang da pangthok pa dona multi-purpose high water project si kasi ka danga sinat polak pa se masi akoi congress government almost loishulaga thanama bani aduga just finishing touch khatang ai ga doraba matam da akoi lai thibana koi sarkar mu detain tawong ngam gidre aduna maram moidana akoi loishon mangam ngamamde aduna already pipe mayam amasu thamama ba aduga project show almost completed orabasi asukoi ba matam si changhan biri badu adu matam du pamui haina disconingi adugo ngasidi tenga basu thengna la e se phare hauji pochi khoi khuti yore e nuare adu kano masi pibi re inaugurate tawdana masi yamna phajana well functioning oibo oisano haidana anong sahina lakpasida ai kano tawjari prarthna tawjari aduga masi highway gi matang si su masi kuire mokoina hairambasi sarkar hek lakpaga BJP sarkar hek lakpaga within 100 days masi yam highway me am thamdana tawni haibne bu achoba development akoi wa phangge maram di kai haranga mamangi matamda congress na paikhatlamba adugumlaba expansion adagi koina lam nung yengsandana loirama jaga aduguma mayam do ji phawa paisan ba iroi loidabagum pot si already dum haiba chindadi adu pollution lakpadi ibu udaba adugumlaba pot ama ui aduna highway protection gi damakta su masida promises mayam ama thambiki hana khali matam amada adubu madagi highway promises singdo highway force task force kadu ngasi phawba thabak oina pangthokpa khoi udri aduna 100 days ki promise na karai chakre ngasi na karamba anoba promise no akoi gi famda ngasi pb wala ibasi honorable prime minister na ngasi manipur gi interest ta thawigani gaina yamna ningthijana panbi basidi akoi tabda su nungai je tawbirak ko su oisanu adubu mamangi tawgri haina hairamba thabak mayam amadi ngasi phawba namdana leini masina karam kanda lotion biduino adune koina maruena khamjini bawa mani se ado hairi wo famsida hairi wo famdei tamoda onjanjarke tamo hojiki isena panbiri wasida ngasai gi thai koina ai clarification da tawjage koi water supply drinking water gi matang si koi niti ayok haiba malai purna monitor toba ana planning commission haramba to sida koi gi scientific oiba koi data analysis mayam torokanda koina sarkar take over to BJP led government ama Manipur 2017 ki 15 March takti over to matam on record ni saijen banate koi 5.7 tarami total household Manipur ising piramba se adugo hoi of course to me water supply project incomplete me amam le rambi
water treatment plant sadana pipe shana leishan laga ta lermo ma hoji pipe sin devi adram bange example koi loktak pat ke saru oriba marangi mamang singana khna ba keblum jogam waranga taina bu so project tar water supply ge pipe si am leishan lame adu from the water treatment plant is haram daba almost project na ya amne fail hoiba mara ba kan ko government se la kan basi koi Bharatiya Janata party ki adumba vision document yaw ke ne ko matau karam to na si koi safe drinking water si man ko jum thong khading pi de so challenge am wai ki ado koi gi government se lusing wir honorable chief minister na Bharat ke marel na ba minister sing expert me am tanare am de honorable prime minister haijer kan da ko jal jiban mission ni makha da karama cover tore around 1000 crore ma aur ko new development bank te 2000 crore hai na mulore aduga shop loan lower kan Bharat sarkar ga tanare kan da ko smai to mission na sa na ko sangjal lakani masi gi saru masi development masi process makha da ko hojik pulapna around 60% ko achieve to bunga me have another 40% hojik and still ko under ko challenging masi to no ko hona ge ne have ge tuma strong political determination ga honorable cm na baki leadership makha da ma ki team da kan hodari masing ngam su oshinu Manipur Praja, Manipur Leba, Yumtang Kodimak, Apavatana, Vishing Tangpangam by Basi, Akokumiki, Nasi Yamusung Tung, Mirog, Apapa, Potam, Stone, honestly, Anishu with that, with Tilotaman Habikiba, the San Hagi Matangchi, Impal Ziribam Lambi, Impal Dimapu Lambi, Impal Mori Lambi, but you wouldn't have the way Piam, Renum Sakini, which is the BGP and Harasharo, Congress, Haragasiaro, quite in the critical gives Morena, measure these of whom. Irang Surenda, Lala Sariba, Barak Turen, Lala Sariba, Irang Breeze, the Barak Breeze, Makuru Breeze, Ahumasi, so was still in the working. I let them Thomas Sitikana, see lifeline or river Sida, Kogi, Aries, Toriba, transport, pickle Mayama, Kudunki, passenger bus, Kogi, transport, pickle Mayama, but not letter Kudunki, Mayama Tokre, prolong the Senate to problem Mayama Tokre, Adu. Masi, I'm so was still in the world in the ten Romatam. Sahi Mari, Makai Manunga Sida, Yama, so what measure breeze or Mama, Saraga question of Masi arrival at this is not the job. So what give money but there's a party people. Money, Thomas Martin, I am done, the one high was Sidina Hanjaning Hose. Aduga, Nasagi, no, Martin, the government have a contribution for money, but BGP and the government, the Congress of Parama BGP and the Tamil of Tabuk Mayamo, Satram, the Satari. Ado Mercedes da koina BJP na kemde to di have to di masi yabanga moy masi ya zanin bi sini hajaris hoy party ki wafam visible thamjaraga da ko marak than amtang ningsang jahoge ngai bharat mata phase 2 na haiwa khagi union minister Nitin Gadkari na national highway project ka mari leina Bharat mala hai bo rongani Bharat mala se sorry Bharat mala gi si akhagi Yangshan Nanaba project citizen Nanaba implement on no of the Manipur ki government center ki instruction Makadanta Manipur ki government or BJP state Manipur Sina initiative lokat palay Ravana Tragamasi Pusto Nava Karamba Taurang lokat pig Ragadum Tang Mayam Yam Kana locally, Honorable Minister Levenda, the concerned department Levenda, Chief Secretary Levenda. We am doing a review, we think of so what biggest challenge land acquisitions. The land acquisitions, so many court key intervention memo lagpa. Deadlines ka dekong deadlines ko giba. Monokraya but project am hojik my pidiba to the pending am kono later. Project may am sales land acquisition almost 80% 90% lo shall avani. Court key intervention labor port karatunga resolution of am kono government so the honorable save Levenda. Aduga chief secretary Levenda, adu concerned department Levenda kan hodari message so then we got too much resolution ne bethaja badu hamjake. It's a Masigi Tamon High River, same topics that I do from the Makata, when I say is a high river. It's in a Congress-ki Manipur MPCC spokesperson or na opposition gi ma ge da lai biriba khoi gi party amoi na sagi BJP na tawri thabak thorom sing da follow up sum tawi bra hai biri promises me am ji ta seng na implement taw bi khre na ga tawi de hai bagi follow up sum tawi ba kadai bhau masi implement taw da khoi nakshila ba ge hai riba sing ji ta seng na reality do thorok hai ba du chen am tang ise khoi observation tom tang thambi ro du gi matung ta ba wahang lak seng samlap na thambi ro to kanone pawan ngasi bhawba
BJP की लेरिबा promises सिंगसी promise टी is a tall promise हाइनिंगे अदुगा complete ओइबदी या minimum ओइना खंजई अदु होजिक claim तौरिबा यामने कनो ओइबा prominent ओइबा bridges सिंग सारंबा we appreciate अदुगा हौजिक लेरिबा मणिपुरदा अखोइना थबक ओइना उरिबा हाइबाबु BJP गवर्नमेंट की मखादा मदुमा उरे secondly अखोइगी city area दा food bridges खरा लेरि सिसिमा उरे otherwise अखोइना ngasi BJP na promise तौगिबा थबक सिंगदा थबक ओइना उबा पोटसी इरै लेट्री अदुगा all round touch तौनबा होटनबा बुदि दो होटनबा मवोंग दि उटली अदुगा completion तौरगा मियाम दा सिनबा दि मियाम की दमकता long term ओइना यामना implementative कनो दा चंगसलकपा पोटि खोइ उदे अदुगी महुत्ता खोइ हाकी ओइबा यामना effective ओइबा views म्याम अमा पुखतलगा मियाम की मरक संगकपदि खोइ अदुम उइ अदुना मसिला इबा पोटसिदा करिगुंबा यामना continuous process ने हाइबदो खोइगी BJP की spokesperson नसु थंबिगरे श्रेयासरनी नसु ममांगा थंबिगरे खोइ चे सगारे जे continuous process ने न मदु admit तौबिरी बसुमक्सु ai हरावी अतोपा कनोगी कैंडिडेट सिंग BJP की लापा मेंबर सिंग दी पैनलिस्ट सिंग दी मदु एक्सेप्ट इतौ तौनदे continuous process ने हाइबसे अदु श्रेयासरनी कुमारना मदु में एक्सेप्ट तौबी बसि नुंगाई अदुगा मदु लाइबा पोटसे करिगुंबा कंटिन्यूअस प्रोसेस ओइबा तारबदी ngasi होय कंटिन्यूअस प्रोसेस दा थोबाल गी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट सिमा लोशन बिरे को ngदगी मथंग मथंग सिरा मैक्सिमम ngasi पे इनॉग्रेट तौरिबा सिंगसिदा दी कंटिन्यूअस प्रोसेस में मैक्सिमम नि अदुगा हौजी करिगुंबा थममीबा अखोइना थमजरामीबा पोट मयामसी मफम मतम चाना लोशन बिरंबा तारगदी अदु ngasi अखोइना यामना चाउना एक्सपेक्ट तौरिबा civil secretariat masibaubadi koi shokpo udri adudagi yamna manipur gi yam chauna miyamna wanariba koi border issue akoi palamba tajadri aduna shugumba mayam se si da concentrate tawraga lebaki issue oina koi junction ningi aduga hojiki koi BJP na miyam gi damakta tawri haiba potsi koi kari law tawbiri ke haiba se madugumba question ni koi na hamjaningi se yam nungai jai se aduga ise da makha मिनिरम को क्लैरिफाई तो जोगे सिविल सेक्रेटरी की मतंग से सिविल सेक्रेटरी से कोई की एडमिनिस्ट्रेशन की यंगलेन सरुन या मरु ओय वी डू एप्रिशिएट सिविल सेक्रेटरी कुंबा सो इंफ्रास्ट्रक्चर मा मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन की दंग सारम बसे हम एप्रिशिएट टू रिबिट नो याम नोंगाई तब अमना सिविल सेक्रेटरी की स्ट्रक्चर से साबल होइदिंगे दा याम खरबा ह्यूज क्रोर की फाइनेंशियल मयाम ब्लेसल थमा लोइना मांग लेरे सोमदा इंफ्रास्ट्रक्चर मरुना स्ट्रक्चर दे साबल होइतब इसक तो हना लोइबीर मगा फर्नीचर को लेबो अरगदी मसी आम नुंगाय रंगदा मरम वरकन कोस्ट स्कल से मैम लाए अदगी कॉन्ट्रैक्ट की मतंग दसु सो मेनी मोहन मैम न केस तो ना लेगेल के पोट मैम ले रदना खुद थाबे याददना कोई लेगेल इंटरप्रिटेशन लेबदगी सही अहुम अमा कोई यागिद्रे प्लस पैंडेमिक लाखरे कोई लेशन कन होनबनी अदु कोई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट से कोई संगाबगी कोई BJP की कोई कनो दम योगदे अदन कोई संगा जदम कन्न दे होनरी अदन कोई थबक से तौमत में साइन हाइजा वाटर सप्लाई द फंगे कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सादर पाइप इलेक्शन लगर पाइप तो सेलिंग कर कोली कारवाई मांगन बा सम द सिविल सेक्रेटरी साइ सिविल सेक्रेटरी तो स्ट्रक्चर साबल होय देंगे द फर्नीचर 40-50 करोड़ के पोस्ट इलेक्शन लगर मांग ले रबी सुंग पोट से खरा कोई नुंगाई के है बतारे इनिशिएटिव लो भी कोई प्रेशर तौजे अदु सिंबल लुप होन मयाम अमा अरानबा हाइदि तौरोय द तमना हाना तौसन बा याम नुंगाई पोट मयाम ता kana तामो सेंदो कुयं ते नुंगाई जे खै इचे तिलोतमा दा इना हंजनिंग मजे ngasai gi ngasai iche na su ngasai panbi ba vision akhoi gi vision and promises mayam ga loina na yamna akhoi gi yam charismatic oiba personality ni mayam na popular prime minister ne na khangnari ba Narendra Modi na akhoi gi imphal da laktana akhoi gi election gi mangoi na lakpa matam da akhoi gi NDA government ki amadi BJP led NDA government ki damakta yamna mai oiba thaba ama tawkiba matang swaisida Congress National Party Congress amadi MPCC की ओइबा अखोई की मसा सोंधन नबगी मसक ममसन गिन नबगी मसाक अमा ओइबसु यारिबरा अखोई की इलेक्शन की ममांग ओइना नसुगुम तौबसी इलेक्शन गा मरि लेना तौबा अखोई की प्राइम मिनिस्टर की विजिट नि हाइना मयाम हाइनेरिबसिदा इसे की कई मोड लेबिनी करी थंबिनी मोड लेबाग अमा की प्राइम मिनिस्टर विजिट दी कनोनी मासी
country own person hai tare aduna country gi mi oi trabani masi adu anyway we belong to the Bharatiya Janata Party ma movement khudi makati ma gi party ki mileage phangnana ba khona ba hai bisi masana ta wa pham ni then plus Manipur si election visiting kanoni area ni aduna election ji hayeng nangai re khoi da tawdori basi adu masugumba area amada mahaki government amana kari kari taw ke kai na phongkok laga miam da khitang impressive oina bo hotna ba haibti masi obvious ne nai khanjai adubu madugi chairak sida khoi gi राजनीति की हाइबम थोए हाइना फाइदा हाइरगसु मफम मतम चादबा एलिगेशन तौबिरमबदो अदुम खक्ति अखोय नुंगाइते मरमदि कइगिनो हाइबदा कांग्रेस पार्टी ना अखोय सी टोटली नॉर्थ ईस्ट सी करी ngasai हाइबदो एलिगेशन प्राइम मिनिस्टर ने एलिगेशन तौबिब्रा कना तौबिबो ना एलिगेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना मागी स्पीच ता हाइबी गिबनी अदुना कांग्रेस की mainly not to look at the north east हाइबसिगी the pandam the like but north east see totally segregate tawraga delhi dagi yamla na thamaga akogi arap relation ama haibki akogi close relation na arap relation ama thamgi haibagi wa ama ulami aduna bad baddi ko totally contradict tawi aduna plus khoina hamni bati ngasti bhawba so far ho bhawda moina tawkiba choba promises sing du di amani khakani by name the low yari se max in sai panjagi amani do adu khakani atopadi kasu to pa hen ba tawkiba amatta likiti aduga ngasti yamna people centric oiba yamna akogi miyam gi damakta khallaga miyam ya satmina ba mong da miyam gi marakta election gi wave amoina puna bo honari se sidi samasna loina kuli aduna oh tamo isena online the network the kitang problem lai marak sida tamo na hybriding ba okay isena hybrid sidam tang honorable prime minister na paramedu thadona allegation na traga mado magi false statement ate mado reality ne lai thamjage maramdi congress na prolong sarkar sangna paran independent phangdagi sai li sangchena paida lai panan congress government di matam yam sang banatri patam madu da congress masagi North East State ayam loino Congress rule tormi Congress ki serving minister cabinet minister moki leadership nesina accessible oide Delhi da salaga nasan capital da Delhi da nabi kya ni ngai dana appointment ki ngare like bese koi media da kai da public khanga banga kani adu haujiti adu tayo na mong da Delhi come to North East Delhi come to Manipur Delhi come to Imphal ni koi Delhi gi laiba top most leaders sing yam toina frequently north east state sing da lagna madi manipur da particularly lagna koi government se ta to question tawna am toina inclusive among da yam holistic oina long with the long community vision among la koi am toina seminar bane alo tawo matang da private highway hangjan ning mari no moina lai si khoi gi act is policy gi interest la ibra manipur as a state individual state among interest da hand attention is policy na whole as a part of the policy oida every policy is part of every policy is there no risky khogi masigi inclusive vision long term vision amani aduna madu every policy the thabon othong ni bidamakta there no risk the state khudi masi bas infrastructure growth and betai masi development amasu peace for patai adugi saromoina bharat ki faidagi adu mamaru raba prime minister Narendra Modi ji na no risk station si lives ni imphal su lama matam maki hazaraba space me ama maki vision loina phongto me maki wakalon plus ma tripura da salaga mu tripura da election ta udu ke sulaite do tripura da salaga ma ngasi visit me as a part of his visit so this is the todona criticize to busemaram sadi ani thamjak but the party moro bakki leadership sina am khan ge abse Atal Bihari Vajpayee sina prime minister orgata koi dona minister se magna established program money dedicated for the entire North ki inclusive development aduga se transform tornano koi national growth sabana na rest of the states sing yauna sabana na ko mel India the live states sing amaton sabina na goi dongta even budget every ministry budget ki 10% donor ministry da allocate contribute to holami adu Modi ji na prime minister or matungda koi एक इस पॉलिसी है ना कोई लुक इस पॉलिसी तो एक इस पॉलिसी और तो यंग बना तब एक्शन दो ना
ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤꯁꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯖꯣꯕ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ ꯆꯅꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯁꯥꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒꯤꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯦꯛ economically, socially, culturally, as a connect of the Manipur, maximum advantage from the room, to get away with the development. See, put my say, Nasi Machima, who don't come from the Adu. In future, near future, long term, maximum benefit, I am from the real. Masibu visionary leadership marriage. Allegation की बतांग दप्पा लगा तमाम कोई ngasi je press meet ta कोई MPCC की president ta city o ibo bisi 10% na khangna ra me du ngasi di BJP si 40% na khangna ba ya re kai na hai basu lai sugum ba si tamo kamai na mo sugum ba koi ki political debate hai tare ne sumai na sum ngang ba tamo ma de pai hai ba ne ado pro da pro pothok pi ro lok ayukta lay wakat pa mayam lay koi political leadership na karma current practices or maga di madugi yang hinna ba excel lo na ba lok ayukta koi full fledged na koi lok ayukta linker kare koi sarkar asna ada wakat pio ado excel lo jani talam yaru ke di madu proof era ke di no budi jabab dar lo hai tar ana bati kana di mayam na jo khangna ba madugi hoy adugi jo mathak election habi Habio. Hojik election, Prajana the Lund decide to open. Now, Mayam the Kangi Kanjaning Monkana Kwiki, absolute majority Pangdabi at day had an Akwiki BJP, Akwiki Akanba campaign, Amagaloina Torposida, Yamna, Matamagi, popular MLA, a renowned personality or Amiba, Kwiki Congress ki MLA sing, Mamingwena Panjara, the city RKMO, Adagi city. Honorable MLA Gobindas Konthozam adagi atopa ama ani moisingsu BJP da sum jangsan birakwa sugumba gi matang sida khoigi masigumba khongthang si BJP na welcome to videosi achumba ne na lobi bra khamai to wi masi mayam da khangjaning bane tare masi gi wase amtang masi amda mayam da this political chemistry je koi di Congress mukta Bharat ka Congress mukta Manipur haidar hai koi Congress party si apa nekta masagi political wisdom masagi desire yaw na BJP na force na mo gan point da koi BJP loksan bana sa de masa individual singa duna wakena laiba political party madugi apply toriba Congress party da moi thajaba lakta ba moi tungi asa mangchal bagi BJP den hena moi future se lai khala kan moina approach tor ko metuna party ne khandra kan moi election bani wasi to don wasi den politics sa na banga kan ni maram de koi hojilai si BJP ki matam hai batare bharat ko nesu nong ge sum stagnant to helakpa expand to helakpa manipur ki north east ki desu koi BJP ne sum asasan nong wang khalakpa am north east ki station ju koi BJP na lena koi sarkar paisa lakpa ado bharat ki wena su koi BJP na yam kana phagalakpa gi mami ma sam sauna tawa ma dinga sidi pithvi ko na khali sawa political party ma BJP na orakpa aduga no chingnawa yabadi nga sai election strategy tungi future gi su near future gi su hoy adu di koi political chemistry ke tar hoy situation ne du param di tamo tabiriba matang do da khoi gi chingnaba yaba wafam na ba Congress yawa me kido ko le pati have di yaro mane abu jawni patro jawni ko adu mai magi personality magi capability adu magi yengi magi status yeng kan da party ne accept tori bani ko party leadership na tan rakta mane but awudabu moin approach ro ko metumina ko party ne khana ka election ni khudung do election de tamo matang se chingnaba yaba wahang amdang ai yam kan hangjan ngam le election strategies oina mayam kana khangna ba khoi Prashant Kishore gi am recent oiba khoi video amda BJP gi ideology haitare BJP gi strategy amoina khoi opposition party si pura wipe out to gi gi intention na yaw gi dana khoi gi mana phongdok khibam lai adu gumba gi line do da sum lakpiri bra haibidi
loinama BJP da join toksankhibagi mawngam laise haidi for the sake of democracy for the power balance of power opposition laiba strong opposition laiba haibasisu democracy gi damakti phajaba saktam amani hainai adubu BJP na opposition party wipe out to gi intention lai na Prashant Kishore na panwibam khak lai magi interview amda masi tamo adugi similar line da changhan birai bra di ayambana khagi MLA myam si BJP da sum changhan birai si haitare ai personal opinion madi Prashant Kishore ki magi individual opinion ni Prashant Kishore is also living human being. He's not a god. Man have to in a sungani have to langani. Ado koi BJP is inclusive oiba ado ga maroina koi Congress mukta Bharat Congress mukta Manipur have to kada koi sangjali ado ga ado na opposition ni muthalani have to mati I don't have any comment on the comment pizarro ado sangi me amasi Congress ki oiba atok political party de matu di BJP da Thazara Thamakpa BJP ki visionary leadership में आमसिंग मोगी लेडी मोगी performance मोगी vision नशे द थाजतना BJP द participate तोरका नमोसु लेवा की दमकता शेवा तमुनि कलेक्शन पर मदद पेपर में से controversy नती है थमसके si prime minister na haibina me space ta pipira me promises me am he tamo masi kayamu yam na khoi Manipur gi praja singna masi khudong sa masi karam ba matam da kayam thuna khudong sa bu phangbi ga doino haibu haipet akhoi da asa ma pibi bi oina su aduga madugi haibirami dugi matung injabo ina khoina kari lakadoge du thajaba ya buado tamona BJP ki representative oina amtang mayam tang haidogi BJP की नते भाग भारत के प्राइम मिनिस्टर बने BJP one of the most important leader बने प्राइम मिनिस्टर अमना कांगथोम बावा महाना Manipur people promise or have said Tabon autopilot certainty and uncertainty है हम सके अदुग Manipur दा होजिक कोई Manipur से हाना uncertain state अमर और उनसे certainty ओइब state अमा कोई पूरे and the rest of the country Manipur की मपान दले रंबा state सिंग भारत के मंगल state सिंग और Manipur की rest of कोई offset भारत की मपान दले में कोई दिन Manipur से मतलब ममदा कोई BJP led government मतलब 15 March तक लाख तेंगे ममांगा Manipur से अकी तू जुंगा अपन ममा वो इन लोगों ने रमी uncertain हो याम shape वो इधर anything can happen रमी ने लाख उदा ईवा fear sacrifice problem अदु वंगसिदी मदो लोयन बुआ एतोर कांदा Manipur से हमना certainty ओइबा हम shape ओइबा state नमनी हमना peaceful ओइबा मदे development अदुगा Manipur की फजबा मयाम से पृथ्वी लाइरिबा लेबाक मयाम मियोइसिंग अमसुंग भारत लाइरिबा Manipur पांदा लाइब स्टेट से मयाम से मियोइसिंग सेना लाकनिंग बा येनिंग बा अदुमा पोहन बगी अदुमा perception मदे कोइ secret ओ फंगिसे मसी this is not easy मसी आमना अचौबा गिफ्ट अमनी है न थमसके Manipur people la BJP led government is si no common beren la lit of government is na pdbc tawado ngasi mayam gi pen da bang khak ngasi prime minister na Imphal da matam khak lakna bagi tawbo sida pen da bang khak na tawri event achau badu honorable prime minister bu ong na bagi da makta hapta kang se bung tawri ba achau event tu loisalla ba matung da amot akai ma chai dan leibasi अखोई अदुम लेहौरे लोसनग्रा मतुंग दा मसी अखोई irresponsible government ओइबगी सक्तम ने मयामना पेंदबा मा खक लेरे अदुगा अमुक अखोई SOP काइबगी मसाक अमसु अदुमक ठोखल्ले हाइबगी मयामना पेंदबम सु लै मसीगी मतंग अनि सिदा अवन अमतंग अखोई responsible government अम ओइबगी थबक नत्ते न मयामना हाइबिरे इसी मतंग तमन अमतंग वामदंग मयामदा फोंग मसी दे हजिक ngasi लामनी ngasi सकरे अजय कुंकुर बरे भोला दरी मधु दिशोदन वक्ति मरी लेनबा कंसन डिपार्टमेंट ना कोदे फजन सेंगदोकनी मधु सिट सेंगबा तौरगा फजन लोसनगे थाजो थमरो पोसे सिबलो पेंडल बोलो खोलो इति अदना हायेंग हो येंगिसि let us wait for one or two days more do koi madu uwa phangani alo SOP matang jo dum ayam bari marks ayam bolen upi adugo overcrowded oiba ayam lakning bani madu thingu ba yada ba कोई security force ना कोई मीज़ पोकाई बस चंदनी लाक्षण बदनो बरम बरम का नंबर की खुदों चादों के दमायों में की बदसु बतूंगा कोई थोक ना होने से ये ना इतम सके और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ngasi Imphal la isi da ita da mo khoi gi
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯏꯄꯝ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯇꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯜꯂꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯜꯂꯤꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯈꯤꯔꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞꯁꯄꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯁꯨꯡꯄꯟ ꯄꯟꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯁꯟꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯞꯁꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯤꯁꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯂꯦꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯄꯟꯕꯤꯗꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯇꯝꯃꯛꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯝꯄꯣꯁꯤꯠ ꯆꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯐꯥꯔ ꯐ꯭ꯂꯪ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯖꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯤꯁ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅꯃꯛꯅ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯤꯝꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯣꯂꯤꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯩ ꯃꯇꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯁꯤ ꯆꯠꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯁꯤ ꯆꯠꯊꯕꯗꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯄꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯄꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯒꯗꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯄꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯄꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯠꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ all the district magistrate ꯑꯗꯨꯒ all the superintendent of police ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ in different round threat bear discussion ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯄꯤꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯁ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯌꯥꯝ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯎꯗ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ
की नेटवर्क से हम स्ट्रेंथन तौर सीनियर ऑफिसर एडिशनल डीजीपी लेवल दा लेबा पाउ बस असाइन तौर कंदा याम क्लोजली गवर्नमेंट से मोन नि तौरी मदा अवरा पाखा ले म तारक मदु कोई थुना शेम मदु मेखननबा हाइजेके थमसे ओके अब अदो अखोई डिस्कशन टाइम सिगी खुदोंग चाबा लौरगा अखोई मयामगी पुकनिंग हाइतारे हौजिक हौजिक लेरिबा करेंट पॉलिटिकल सिनेरियो सिदा अखोई लाकदौरी गवर्नमेंट सिना अखोई ngasai prime minister na su panbiba akhoi chinga tamga gi yamna separate oiba amakhak leirambadu bjp government bjp led government lakpa matam dagi ahongba ma la e aidana panbi masi gi matang da akhoi praja na yamna yaningna yam satisfied oina hojik tasengna lobirabra madugi khudam changdam leibirabra haise tamonam da phongdopiu madu khudam changdam haibde hojik madudi yam clear ni सिटी मणिपुर लाइरिबा जाति खुदिमना मणिपुर लाइरिबा सिटीजन खुदिन लोइना उरबा पोटमन मतम ममदा पहले की लाइरिबा पॉपुलेशन सिना एनी सिंगे डिस्ट्रिक्ट अमदा सतपदा इसादा साबुंबा अदगी सतपदा मदु सेक्योर फीलिंग लेतबा अदगा सोंना सनबा यादो मोंग मदा लाबे मणिपुर सिगी चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अमना अखोई चिंगिलम सतपम मतमदा कर्म सिचुएशन में उन्हें है वैसे इनाउ जो खंबी रवनी बंदी प्रजास में खंग अदु मतलब मधुदा यामना ताही दबा वही दबा स्टेट असी के मत चीफ मिनिस्टर वैसे मार्क्टी फाइटिंग हेड ऑफ द स्टेट ने इलेक्टेड गवर्नमेंट में मान मको ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दा प्रजा ने खनबा याम दनु यार का खली बने सही मंगा की अदु चीफ मिनिस्टर दो प्रजा दिला चीफ मिनिस्टर सब सिक्योर वेरम दे मसी थौदुक मयाम लेकर कोई मिन उरबा कोना ताखरबा ngakani adu ngasidi ekoi manipur gi leiriba elected government sigi chief minister council minister magi any mla public na manipur gi any chingi jaga sing sat matamda sumatik nuaiba atmosphere was create tore ching tam ani gi marka divided policy sadaram bodo bjp gi led government sin thama bearing government sin mesi madugi divided policy gi ching tam ani gi marka खाइबुं तानहला कदा मदि पॉलिटिकल गेम तोरबदा मदि कोई मुथत्रे तौद्रे हजिक चिंग द मनी गी अदु ब्रदरहुड अदो सिनबे मरि दमना पुरा नुसिनहन बंगम खरे कोई थाजन बगा लोइना अदना कोई गवर्नमेंट सिना चिंग द ससी गायना इंटायर स्टेट की कैबिनेट मेंबर सिंग से सलगा चिंग द कैबिनेट में फम क्यारा कोई फम खरे ऑनरेबल सीएम श्री एन बिरेन की बाकी लीडरशिप मखादा बस सिंगी प्रजाना पेलो दबि मरम लेते अदना चिंगल अवाट मैम स्पोर्ट रिव्यू तौरकान तंगाई फदना तौदिया थबक कोई थबना कोई तौखरे सिंबॉलिक इमा मार्केट का सारे सिंगी प्रजा हराव हरावना मखोई मखोई माई कल्चर ट्रेडिशन की ममिंग लौरकान थोंदना तौरना सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मसी मैम याम यानिंगदो अखोई मॉल रोड ना ममिंग थोनबीरिसी अखोई लोन दसु युमफम ओइदे अखोई हिस्ट्री दसु युमफम ओइदे अरुगा अखोई कल्चर दसु युमफम ओइदबा मॉल रोड अन थोलिसी यम कमर्शियल ओइबा मपानगी पोडमा अखोई सिदा पुसलाए अरुगा मसी अखोई मफम सिगा इचुनचुना दे दना मयामना पेंदो फोंदोंनै मसी मॉल रोड अन थोनबीरिसी गवर्नमेंट की करम साइड की इनिशिएशन ओइदो मयामना डिपेंड फोंदोंनबा अमोसे पॉजिटिव ओइना लौसी हजिक मतमना मॉडर्न एज दा कोई बिजनेस की हबनी कोई थंगाल बाजार हाइसे ना बाजार को मा मार्केट की फॉर सेक्टर तब मसी मॉडर्न कांसेप्ट लोग थोरबो रंगनी है ना ये थमजगे मसी याम कना कमेंट पिजन इंदे और में कोई कितन पॉजिटिव ने लोग सुपाई अदु कना कना मसी सेशन पिनिंग विद गवर्नमेंट से ऑनरेबल सीएम नमाग अपाम ओपिनियन दम आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन कोई सबमिट तो कोई सुकाई थे अदुना गवर्नमेंट से दम सेशन पिनिंग वेलकम तोई ओके अखोई अरोइबा अखोइनगी ओइना अखोइना खंजनिंगबा तमोदगी खंजनिंगबा अखोइगी या मरुइबा वहंग हाइतारे मणिपुर हाइबा स्टेट से तमो अखोइगी बॉर्डर स्टेट ने अरुगा हुजुजिक बीजेपी सु लाइव जनरल इलेक्शन सिदा बीजेपी सु याम कॉन्फिडेंटली अखोइगी बीजेपी लेड गवर्नमेंट अम लाखानी ना कन्ना इलेक्शन कैंपेन खथबिरी बॉर्डर स्टेट अमोइना हुजिक अखोइगी मपानदगी इंट्रूडर्स मैम अखोइगी इलीगल माइग्रेंट्स मैम अखोइगी म्यांमार दगी मणिपुर दा चंगथलइबा मिजोरम दा चंगथलइबा अदुग रिफ्यूजी की ओइबा स्टेटस सु पीबा ngamde adana अखोइगी इलीगली ओपन सीक्रेट ओइना हुजिक
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯁꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯁꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯕꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯃꯥꯏ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯟꯁꯟ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯛꯇ ꯆꯍꯤ 3-4 ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ border line yam sang so many kilometers stretch mayam ama lei basi loi khangra wapam open ne basi ada masi strengthen tawnaba border patrolling sapana singba koi molsam ta police hang tokana mayam ama koi honor state ki side ki limitation mayam ama lei adu lerga saujik honorable cm na en khangje bada Bharat Union Home Ministry da on Union Home Minister masa makta basi border fencing sim basi priority da no forest border koi hangwa mayam basi permanent oiba border fencing tawner mayam kan mas initiative lori honorable union home minister yam thuna nasi within couple of days in phand lakten have koi paule adu so honorable cm namasi seriously government ki side ki thambigi ne have thajabata thamjage kada koi demography da koi threat lei have se koi mi koi kidimul khangra wapam nei masi threat si kanana bani ngasi koi government asina koi yam kanna makan makha kyai koi highway da mayam ma koi konung koi strategy में आमा policy में आमा कोई लोकल लिए ने थमसे अरो गवर्नमेंट ना सु मसी की मतंग दा खंगना सुम उसिनदब की मोंग अमा लैरे दना ह्यूमन राइट्स कमीशन ना सु कन्ना वारौवा मसी कन्ना सु हे हाइबा प्रोटेस्ट तवा अदु पावर ओखै मदु सुम उसिनदब लैरे हाबगी गवर्नमेंट उसिनदब की क्वेश्चन बहुत लेते गवर्नमेंट की लैरेबा एनी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट टू की लैरेबा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ना aduga state ki law enforcement agency na madu karum illegal malgen kogi any border gi kogi poina ma desang kum batam madu pawe phang batam madu am sensitize tor kar product madu thiba humi tabak satai adum masi dum phaba pun sum yamam thokre adum masi phar matung so muk koi bilateral treaty gi matung ina muk koi Myanmar authority da sinabi thodok yamam thokre अदर में से मतलब कोई को मैंने बस बिजिल हो रहा है ऊपर मनी ऑनरेबल सिम सामने सिम से हमला कंसर्न लो या सीरियस ले ऊपर मनी थमसे ओके इसे ngसागी नेटवर्क याददना ngahak isegi kano do taja hodra iseju ngangbi ningba myam do khoigi hojik hojik amuk makhatana hangjarake khaibiwa manipur gi BJP led government si double engine ni adana akhoi yam toina akhoi claim tawba adu congress na chahi term ahom lak pai ringai chahi 35 da akhoi gi tawanga ma thabak tu BJP led government na pai matam da chahi tha 35 da tawgani haidana yamna akhoi gi awang ba confidence yamna ambitious oi mong da su hek election campaign gi damak da seasonaba adu मसी कदाई भाव हौजी भावदा अखोगी बीजेपी लेड गवर्नमेंट ना कदाई भाव हाइरिब अखोगी क्लेम असी फुलफिल तौना ना कदाई भाव इम्प्लीमेंट तौरगे हाबसी इसेगी ऑब्जर्वेशन दो मयाम दम थंबी ngasi bhawa khoigi manipur da BJP led government na bakano ni moina haibisi moji double headed train ni kaina so dum high ko mokoi na masana claim tawbada adu bu generally akoina hojibhaw uwa matam si di moin hojik tawrisi kasu thoidokpa ahen ba kano tawdri congress na tawbangam daba thaba mokoina 100 days da degi 15 months da 15 days da kind of promises me ama tawi ado wasiwa what even 5 years complete tawdor sida koina adugumba gi development kasu uba phangde akoina hojik uba phangi ba haibo bu akoi moigi leaders sing la aga atai version amta hairoi package amta lautho oi si tawuni haibo so hairoi tawrambagi thabak su utloi इचम चमना लागा अमसु लाकनी मणिपुर गवर्नमेंट याम फरी मणिपुर गवर्नमेंट चिंग तम को नुसिनरे अखोय चिंग चली तम द कोइरी है ना अदु दंग नि मोइना ngangam दिसे एवरी मिनिस्टर्स एवरी कनो स्टेट ओरो यूनियन ओरो एनीबॉडी
aduna state visit tawbiba loina magna ado khoi di am harawi leader me am lakpada yamna choba package ka lauthoktana Manipur si flourish tawraga doba mawong mali huju bhawa tawraiba visit gi hairuraga di adu potu udri ngasi khoi gi makhoi masen mata khoi phai hainaba adu khaktani hujik lairi si cheda inga sai jo haijagre ahan bada net yari ngai da cheda thetpa dagi kaino da sorok da banner saba matamda citizen centric ni hai do citizen centric oitaragadi handak lai election sidadi kari mami tarige sine koina hangni bawa from so far hojwa khoi election yuwadi si ko namu thamji ko election si laitri haina jo khallasi aduga paliba sarkar jina hoju bawa praja da pi hiba commitment da so far karambo am specific ba karamba fulfill taw yawrage miam da thabak pi ni haireng asi thabak pi badi laira dana lawri ba thabak mayam bhaw ama bhaw haidok pi de adagi naturally vacancy labor sing si post vacant tawraga magi thabak kawgadaw bada sarkar gi policy ni haijalaga koi di hujiti contract ayamba loina thabak kawkhalakpa asina naharon sing gi future se karai da laigadoriba contract si once contract over contract to loi graba matung da naharon sing du thabak loire noi ngasi contract ki term si loire noi chatlo an haibi gadori bra natragana adum continuously contract amagi mathang da amagi thang da ama lobiraga naha amana magi earning leiba yaba tanjan gadaba matam du bawo mokhoi bu thabak pibi gadori bra yam doubtful oiba situation ne kano gi naha sing gi future da yamna kano suspense leiba aduna ne naha sing je akhoi gi party gi president na barabar hari don harin ji hujise mentally am disturb oire na ado kai gi no haraga moi future si kano tawdreba secure oidreba job wise the oiro academically oiro any term da ado hairagana skill development program ya ama paikhatli startup program leidi hai adui taragadi hojik haibiro startup program dagi makhada Manipur da naharon kaya employed pi rage hojik akhoi gi employment exchange da record tawraga leidiba unemployed youths ti in terms of lakh ni aduga moina thabak pibi bana kayam no startup da akoina keno tawgraba self employed tawhangraba nahagi masingna kayano Manipura moi aduna satisfied oire hena khallabra aduguma mayam se hujik public tai khoi thamba darkar oire maramdi chinda ngahak laitana ai pharina haibadudi aisu idom thaga charadi kachin kuya loi yogani party khuding ma masa masa ngasi gi topic sida amu chingjanjaraga akhoi gi prime minister gi ngasi gi speech ta haigriba mayam du marak tu da akhoi gi North ki mission na natragana Manipur gi mission na akhoi gi huji ki oina current situation sida yamna maru oina khalliba armed forces special power act si lokthok hanning bagi matang adagi akhoi gi border porous border da akhoi illegal refugee myam sangpagi matang da di ipan mak panbidaba masigi matang da prime minister na chumnagi developmental project matang da panbiba aduga maru oina akhoi gi palhanning badugum badi ipan panbiram daba sigi matang major issues e akhoi Manipur da hojik lai ri huje hai duni armed forces special power act number 1 laire number 2 border issues ima yam heta serious oi graba pot ni adagi ILP sima ngasi bawba ILP gi kainoma laire hadana akhoi da matam amada ILP lautho ani hadana CAA lakpagi matang da ILP lautho pire do so far hojwa ILP gi makhada akhoi infiltrate tawrai di maximum ni masida kanabu achoba penalty pi dana masigi makhada akhoi ILP jama laire haidana Manipur da changakpo matam da makhoi da akhoi na masi misuse tawraga de akhoi threat ama oire ko gaina khanjaga doba treatment akhoi na kanagi mafam da tawkiba hujigi government ni yawgrage sini MPCC ju masigi voice government ki governmental lobby with the voice rest of the MPCC na kai akhoi ILP ki hek lauthrokpa matam da akhoi adum haijagre masi akhoi press conference mayamam su tawjagre border issue da akhoi gi press conference mayamam tawjagre aduga AFSPA gi matang da su akhoi mayamam akhoi haijagre adagi sarkar da su laujagre ki ibe abasu ijagre adagi mathakta mo akhoi na request tau ki government da su akhoi kano special kano phamsi lebaki issue mayam da akhoi discuss tawminasi assembly phaminaraga ahalaman mayam assembly da discuss to biyo do gi resolution do na state ki issue gi resolve to na ba shin je khose haibagi opposition amo oibagi suggestion kano mayam ama de khoi tawjakhre adu bo so far hojba any angle da khoi gi appeal ji tabi gi ba khoi ngasi bawa thengna gi dri rather
ꯇꯥꯕꯤꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯀꯜꯂꯛꯇꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯥꯏꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯉꯥꯎꯆꯠꯅꯔꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯤꯕꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯔꯀꯟꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯎꯍꯧꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯍꯧꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯂꯔ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ 2014ꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯈꯤꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯀꯥ ꯆꯥꯎꯕꯒ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯐꯥꯁꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯅꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯕꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯋꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯅ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯅꯩꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯦꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯕꯜ ꯍꯦꯗꯦꯠ ट्रेननी फास्ट ट्रेन होइब तारगदी मधु अखोई कांग्रेस ना 7 एरिया लौथोक्तना सिंबॉलिकल कनोमा थमजरमी बतुमाइना मखोइना मणिपुर की होल सेक्शन नत्रसु सेक्शन खर लौथोगा अदुगुंबगी लॉ एंड ऑर्डर याम फरे इंगे चिए इमा इबेन मयाम अहलमन मयाम मिशिमिनासु लेत्रे दगी मैरा संगसु लेकपगी चांसेस लेत्रे हुजिकती यामना इंगे चिए हाइबगी खुदम होइना खुदोल अमतंगदी तौबिरंबा हंदकी सरकारगी मनुंगदा खुदोल अमतंगदी मचेत अमखतंग लौथोकलगा तौबिरंबदी करी काय अदुदी तौबिरदना ngasi इचिनदंग फरे फरे हाइबसिनदी अखोइना थबक ओइनो थोप अदुनी अखोइना पामिसे अदुनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना ngasi लाकपिरगा ngangbiramiba mayam taubiramibा haibiramiba mayamdo अखोइना मदुदैदा कनो तौरुबा यामना नुंगाइतबा कैसु लेबा अममगी कैम लेते अखोइना पामजबदी थबक ओइना ओनथोरकप मतमदा इन प्रैक्टिकल महोइ छिंगदो कयामति प्रैक्टिकल ओइना मणिपुर की लेमाइ सिदा मखोइगी पार्टी की टीम ना पांगथोक पिरकदगे सिने अखोइना जे डाउटफुल ओइरिसे बिकॉज ममांग ममांगदा अखोइ ngasi भावबदा मोइना प्रॉमिस तौगिबा अमता अखोइना थबक ओइना सिदैसिदा मोइना प्रॉमिस तौगिबा 90 100% दा 10% अखोइना कंप्लीट तौबो उद्रीबा याम नुंगाइजैसे अदो अखोइगी पार्टी की वासी अखोइगी नाथैबिरगा अखोइगी ngasi प्राइम मिनिस्टर ना इम्फाल दा मतम खरगी ngahak लामगा अखोइगी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की मतंगदा अखोइगी मणिपुर की दमकता फोंदोक पिरमी अदुगी सुमथकता अखोइगी इलेक्शन प्रायर टू द इलेक्शन अखोइगी प्राइम मिनिस्टर लाकपिरगा अखोइगी रूलिंग गवर्नमेंट सिगी मतंगदा अखोइगी थागत पिरकुसना मरम ओरगा मोइगी इलेक्शन कैंपेन दा अदुकी मतिक इन्फ्लुएंस लेगनी हाइना मयामना खनबिबिसगी मतंगदा अखोइगी इसेगी समलप्पा मोड अमतंग थंबियु अखोइगी मतमजु टेंशन लपने से सेगी मतंगदा समलप्पा इसेगी मोडो थंबिरो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर दा लागा अखोइगी यामना स्पीचेस वैल्यूएबल स्पीचेस हाई तारे खरा पार्टी की तरफ ओइरो प्राइम मिनिस्टर अमगी वॉइस ओइरो थंबिरंबा अदुम फई अदुबु येंगिबा प्रजासिंगनदी मदो जस्टिफाई तौनबो होनरीबो होजिजे होजिक प्रजासिंग अमता पंगद्रे मरमदी कहिगिनोदा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दा मनी स्पेशली मणिपुर दा लाखरिब लीडर मयाम सिना तौरंबा प्रोमिसेस मयाम जी 2000 केनोदगी 14 ममांगदगिनी अदुदगी लाखनरिबा मयाम सिगी वेव सिदा सोफार होजबाउजी पिरमिबा कमिटमेंट गा तौथोरैबा थबकसिंगा कयामतिक चानरिबगे चुनरिबगे हाइबसि मी लोइनमंगना होजि यामना ममित मना लौथोक्तना ऑब्जर्व तौनबा मतम यौरे मरुओइना नहासिंगना अचौबा ऑब्जर्वेशन अमा पीरियेबा हंदकी प्रोमिसेस सिंगसिदा कयाम कमाइन तौखरगेना अदुना अइना सुम खंजबदा मसिगी जस्टिफिकेशन अमदी याम थुना लाआनेना खली मरमदी कइगिनोदा ममांगैदरी अखोइसे कंपैरिजन तौनबगी स्पेस अमा लैरमदेबा हाइबदी मखोइसे अखोइना टेस्ट तौद्रिबनिना कंपैरिजन तौनबा अमा लैरमदे मोइना कांग्रेस फत्रे हाई कांग्रेस फत्रबोइनिंगे कांग्रेस वांगे हाई कांग्रेस वांगबोइनिंगे अदे कांग्रेस से आतु होरे हाइरे तु बोइनिंगे अदुना कंपैरिजन तौनबगी स्पेस अमा लैते अदुबु होजिकती मोहोइगिसु मसक उरे मियामना मखोइना सेंटर दा होजिक 7 years 8 years लैसलकपसिदा करी फिबम तौरी स्टेट तंगसी 5 years सुजलकदौबसिदा करी तौरी हाइबसि
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯅꯨꯛ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯔꯅꯔꯁꯦ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯒ ꯍꯤꯠꯂꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯔꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯣꯏꯇꯥꯟ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯨ ꯃꯊꯥ ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯔꯠꯇꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯤꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯍꯧꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯔꯥꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈꯔ ꯇꯣꯏꯅ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯉꯝꯃꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯗꯤ ꯊꯅꯝꯃꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ PM ꯚꯤꯖꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯆꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯇꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯏꯆꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯕꯨ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯈꯔꯅꯤꯀꯣ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯔꯤꯅꯣꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯍꯣꯝ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯝꯂꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SOP ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ SOPꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯂꯕ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯗꯤꯐꯪ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯝꯅꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7ꯗꯒꯤꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯇꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥꯔ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯅꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯂꯥꯒꯨ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯋꯦꯐ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯌꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯅꯝꯐꯝ ꯐꯥꯎꯍꯦ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯛꯇꯅ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ SOP ꯀꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ SOP ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯃꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤडꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯟꯕꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ISCOMꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ MPCCꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯦ ꯂꯩꯇꯣꯡꯕꯝ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ISCOMꯒꯤ ꯚꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ISCOMꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯄꯋꯟ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ISCOMꯒꯤ ꯚꯤꯌꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ